Pini la so video long nali tum hana kiwan pi matena ke than ponji la bangke Karbi Anglong ahin pen kapiklang pon is isi ni Voreng Awarsai update sinali tum han na piklang pon ikpo matena than pachini pon ikpo nali tum la so YouTube channel long jok sinan ka humri milang pole ka chinghon pen nali tum subscribe gon latest update kilong wer zia fan belarjon theknoi hodas tame nali tum berpon ik non la pen giveaway result la bangke nili non ani sini ni pen nili paklang pon ikpo la sinali tum jong se giveaway cepa ing tung pulate la so YouTube channel nali tum subscribe gon la pen comments tame nali tum pigon la pen video share gon la pulate nali tum ke hai giveaway ke hai chance make do ikpo la se non pathiek pen la non Karbi Anglong pen kapiklang pon Voreng Awarsai update APUTHAK le jethan polonang la pen lang polonang tangte non kiching si Voreng Awarsai update dak jethan polonang Kicing si Voreng Awarsai labang kenali tum la screen long ke theglong penal chini po dak logo nali tum theglong ye any Karbi live hin pensila so Voreng Awarsai labang ke dak paklang iglo la pen urgently request pusida ke tokpon mate kenang sot lo prabjin pen kenang sot la pen kenang sot la ke apus labang ke la son lo we are urgently seeking dedicated professional to join our team mate dak Plian dak do pipon dok apos labangke is technical staff fan isido apos vacancies lapendak three course correspondent from denarong dong mukang lapen jirikindeng mate jirikindeng along pen inut lapen dongka mukam long pen inut lapen denarong long pen inut nangji Kithom nangji kato ka wependak flian apos vacancies do la sinali tum jong si interested mate ki jogdon jining hang putanali tum la screen along ke thek pon long a mobile number along nali tum call pesta me details alamba nali tum arju एक मेजे लपेंदा के सैलरी अपुथांग लपें डॉक्यूमेंट्स को पीपीनी नंगजी एज लिमिट लहाई हुई इस तमेदा डिटेल्स मांगे टॉकपन पे मते पीपन पे नाली तुम जों से क्लेम दुन एक वेगजी पुलते नीली आमुस तमे नाली तुम पानंग थान पचिनी पन एकला लदाख की पीपन आ मोबाइल नंबर नाली तुम थेगलोंगजी सो मोबाइल नंबर लोंगले कपरे कपरे इन्फॉर्मेशन कपरे कपरे के कचिनी डिटेल्स जों से चिनिंग तुम दुक पुलतांग ते नाली तुम होमरी एगोन Lapen na post pangada kado kawe pen fliando isi labang ke technical staff of anda isi do lapen kithom labang ke da correspondent from Dengao mate denarong lapen dongka mukam lapen da ciri kindeng pen inut nangji dongka mukam pen inut lapen denarong pen inut nangji kado kawe pen dak bang kithom an post vacancies dolo la hello ke chengsi Voreng Awarsai update lo lapen non siken Voreng Awarsai APUTHAK lang polonang lapen cethan polonang lapen puthot non sikena Voreng Awarsai mate hini Voreng Awarsai update labang ke set of facts ahin pensida kapaklang ponlo lapen salary na litum dak monthly 12k pen chenglok 15k anali tum long ponikpo lapen delivery boys sidak nangji pick up and delivery service executive afansi dak nang exi lapen apos vacancies kwani ki do lapen age limit kan anne labang ke dak details pang topon pe lapen location labang ke nalitum technology lake dak difu si ki people la difu along madlo lapen kinangji documents labang ke Aadhaar card lapen PAN card nang exi lapen kapre kapre ka details nalitum jong si chining tung dok pole dak ki people a mobile number do 7086110708 la sun number lo nalitum humri ponigon lapen nalitum jogdon exi pulte nalitum las ladak stabe nalitum jogdon ikme mate claim dun ik melo masinili puthonang than pachini pon tuik po set of facts mate delivery afan la pen salary bang dak 12k pen 15k dak long pon ik po la pen kenang sot la bang ke delivery boys la pen pick up delivery service executive mate set of facts mate kachera uploson AC do delivery jala fan la pen location la bang ke mahunang dilo la bang ke location la ke difulo amarlo la pen documents kinang ji Aadhaar card la pen PAN card nang ekpo la pen nalitum jong si kapre kapre details sa son chining tong pol da ki pipo na contact number doji la so dimle nalitum humri stame jog ekji recipe la difu mate Karbi Anglong Voreng Awarsai update la bangkel ansinili
kang ton pon ik pola pen non puthot update ki mijong sinili long pon ik lo pudala so YouTube channel long nali tum non ke lang long son sikai ke sta me lang pon long ik po la pen la so video sta me nali tum ka an ma share go Karbi Anglong aras sta me pechini ik nang la pen palang ik nang asipini ya video long bang la ning ton pon ik nang tange do me thak me kadu kawe Karbi 2.0 YouTube channel long ke lang ara to anafan sta me nilihin pen KARDOM. To change your